Milan Pantić, star 47 godina, dopisnik Večernjih novosti iz Jagodine, ubijen je 11. juna 2001. godine u hodniku ispred svog stana u Jagodini, udarcem tupim predmetom u glavu. Njega je ubica sačekao u ulazu zgrade. Pantić je bio u obližnjoj prodavnici. Kada je završio sa kupovinom, krenuo je ka svom stanu. Na ulazu u zgradu ubica mu je prišao i tupim predmetom udario u glavu. Ubica je potom pobegao. Policija je vrlo brzo stigla na lice mesta. Uzeti su svi tragovi sa lica mesta. Ispitani su i svedoci. I na osnovu svedoka policija je napravila fotorobot ubice. Tadašnji načelnik beogradske policije Boško Buha dao je izjavu za medije. Poznate iz statistike da je novinarska profesija veoma ugrožena, kako kod nas, tako i u čitavom svetu. Po nekim statističkim podacima koje sam ja čitao, vjerojatno koji su vama bili dostupni, vjerovatno posle policajaca i vojnika najugroženija profesija su novinari, prema tome sigurno je da bi trebali uživati ovu posebnu zaštitu, posebno naravno u izvršenju svojih zadataka, odnosno kada su na poslu, bilo negdje na terenu, bilo u nekim urbanima. Nažalost, i Boško Buha je likvidiran samo godinu dana posle, 10. juna 2002. godine. Milan Pantić izveštavao je o korupciji i kriminalu u Jagodini i tom delu Srbije. Između ostalog, pisao je o malverzacijama u Jagodinskoj pivari i cementari u Popovcu kod Paraćina. Istraga je tapkala u mestu sve do 2003. godine, kada je u akciji Sablja uhapšen bivši direktor Jagodinske pivare, pod sumnjom da je umešan u likvidaciju Pantića. Ali posle par meseci on je pušten usled nedostatka dokaza. 2006. godine tadašnji ministar policije Dragan Jočić izjavio je da prema njegovim informacijama Pantić je trebao da bude samo opomenut, ali je napadač preterao. Posle ove izjave postavlja se pitanje odakle Jočiću takve informacije, ali to očigledno tada nikog nije zanimalo. I sud je zvanično 2010. godine obustavio sve istrage oko ubistva Milana Pantića. Pre par godina formirana je grupa za rešavanje ubistava novinara, ali nažalost ni tu nema nekog pomaka. Ubistvo Milana Pantića, novinara Večernjih novosti, ni posle 20 godina nije rešeno.